Jylla Meghalaya kalayo ke sorkar thymmai ke sorkar ye synrop lang ryngkat ki seng sain hima bapher kabalalam khmat hi de National People's Party but ke Bharatya Janata Party ryngkat ke jingkyrshan jong ke seng United Democratic Party ke Hill State People's Democratic Party ke People's Democratic Front but ki MLA khlem seng. Haka nyau tarik mentau bnai lber arhajar arhulai ulat ke Jylla u Phahu Chauhan ula pynsmai yu Myntri Rangbah ke Jylla u conrad sangma bat iki Myntri sorkar ki bandan haka kynhun Myntri jong ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2. Hakani ke jingelang pynsmai lawan ban sakhi lang ru do Myntri Rangbah do kari u Narendra Modi u Myntri ke sorkar kami u bakmi ia ki tanat ki kamkor barri u Amit Shah but u National President jong ke BJP u Jagat Prakash Nadda u Myntri Rangbah ke Jylla Assam u Dr. Hemanta Biswa Sarma bat kiwe. Nalor ki he sorkar na nongba Delhi la sakhi lang ru de ki kenrem ki lendan jong kani ke Jylla. Hakani kesngi ulat ke Jylla ula pynsmai ya u conrad kongkal sangma kum u Myntri Rangbah uba preston tensong bat uba snya bhalang dhar na keseng NPP kum ki sembut Myntri Rangbah. Ki Myntri sorkar pat ki bala pynsmai ki kenthup yo ba Alexander Lalu Hek na keseng BJP i Dr. Mizel Amprin Lingdo na keseng NPP uba Paul Lingdo na keseng UDP uba Comingwan Umbon na keseng NPP u Abu Tahir Mondel na kaseng NPP, uba Kermen Jylla na kaseng UDP, u Marcus N. Marak na kaseng NPP, u Rakam A. Sangma na kaseng NPP, bat uba Shakliar Wajri na kaseng HSPDP.